Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 4 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politike ububanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kubabwira ibiriko biragenda biba aho muri iki gitondo cya kare mu rukerera FDN bikoze operasi ikomeye aho bavumbuye inzu yegereye igisagara cya Uvira mu gace kahitwa Rubuye, havumbuye inzu yarishwemo ibikoresho byinshi by'izasarambwe, bikaba bivugwa ko kandi hari na bamwe mu bafashwe bacungeraga iyi nzu. Ni mu gihe bitangazwa ko muri operasiyo hafatiwemo bamaneko benshi bizasarambwe, biro bikaba bihura n'ibikoresho bikomeye bya communication bifashwe, bikaba rero bijyanye n'amakuru akomeye yajyanye na Service National de Renseignement yatangiye kusanywa. Turaza no kubabwira ibijyanye na unité de renseignement militaire y'ishami ryihariye ry'ubutasi bwa gisirikare ryakoze operation Flèche Invisible ritaruhuriwemo uyu mugambi mubi ndetse n'iyi nzu yabikwagamo ibikoresho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na suivi par drone tactique uburyo iri gukorwa bijyanye nuko bimwe mu bikoresho bikomeye bifashwe birimo gilet pare-balles ndetse n'ibindi bitandukanye birimo intwaro ziremereye bimaze kwigarurirwa. Turaza kandi kubabwira equipe de coordination de la télévision igaragaye muri ibi bice. Tubabwire kandi coupe d'arte au réseau de renseignement de l'ennemi, bikaba rero ari bimwe mu bimaze gutahurwa muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka kuri compagnie spéciale antiterroriste yazanwe, ikaba rero ifite ibikorwa bidasanzwe yatangiye gukora. Abanywanyi muze tubane kuri page yanditseho amakuru akomakomeye yagezweho, kandi niba ari ubwambere dukurikiye tucyo ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ukundi. Reka turamvura inkuru yacu. Mu masaha y'igitondo ku isaha ya saa 10 nibwo FDNB Force de Défense Nationale du Burundi ifatanyije na FARDC bacoje igikorwa gikaze cyo kwigarura ndetse no kuvumbura inzu yabikorwamo ibikoresho mu buryo bw'ibanga yari yaragizwe ububiko bw'intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye, harimo arme lourde, intwaro zikomeye, munition de guerre, amasasu y'intambara ndetse na kit de communication tactique, ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'urugamba ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byari bishwe mu buryo rero bw'ibanga rikomeye hafi y'inkengero z'igisagara cya Uvira. Iyi nzu mu makuru tumaze kwakira biravugwa ko ivumbuwe muri quartier yitwa Rubuye hafi y'igisagara cya Uvira, hazwi ko izasarambwe zari zimaze igihe kinini zihasatira. Bikavuga ko rero iyi nzu yabikwagamo ibikoresho kugira ngo bizakoreshwe mu gihe baba bari gutegura operasiyo ikomeye yibasira igisagara cya Uvira. Iki ni igikorwa cyahawe izina rya gisirikare ryiswe Operation Flèche Invisible, igikorwa cy'umwambi utaboneka cyabaye nyuma y'iperereza ryimbitse ryakozwe na unité spéciale de renseignement militaire n'ishami ryihariye ry'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi gihuriweho na FARDC. Ryari rimaze ibyumweru birenga 2 rikurikirana ibikorwa byinshi by'izasarambwe muri Rubuye, Kavimvira ndetse na Uvira muri rusange. Bikaba rero bishe kurangira habonetse iyi nzu. Muri iki gikorwa hafashishijwemo uburyo budasanzwe mu gisirikare bugezweho buzwi nka technique de contre-insurrection, amayeri yo kurwanya inyeshyamba, harimo reconnaissance des secrets, ubu n'ubugenzuzi bw'ibanga bukorerwa hafi y'inzu bizari bikekwa ko hihishemo abarwanyi bizasarambwe ndetse n'intwaro. Hari kandi suivi par drone tactique, hakoreshejwe utudege duto twa gisirikare two kumenya intwaro zishyirwa. Drone d'observation rikaba yigikora detection de materiel, ibasha kumenya ari ibirwanisho maze itanga korodoni byafashije aba FDNB neza kwinjira muri iyi nzu. Hari kandi ubundi buryo bwakoreshejwe bwa infiltration, aho bohereje abasirikare b'indobanure bari bafite amakuru bafatanyije n'abaturage kugira ngo bamenye neza imiterere y'iyi nzu bayinjira nta kuyoba. Amakuru yatanzwe n'umusirikare ukomeye ufite iteti rya Lieutenant Colonel uri kurongora ingabo muri ibi bice mu rubuga rwa
WhatsApp akaba rero yavuze ko uyu mujyi wafatiwemo ibikoresho bikomeye, avuga ko hafashwe 12 caisses d'office de cité de type 1K103 n'amasanduku 12 arimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-103 zigezweho. Hari kandi 5 lance roquette RPG-7 ibikoresho byo kurasa ibisasu bya rokete. Hari kandi 3 mortiers de 92 mm bikaraba ari ibizinga birasa kure. Hari kandi antibare zigera kuri 30 ndetse na radio 10 za tactique zizwi nka radio tactique de langue portée. Izi rero akaba ari izo zifashwe. Biravuga ko kandi hafashwe planche topographique, aya ni amakarita yerekana uko urugamba ruzarwanwa, ibiro n'ibisanzwe muri iyi njo. Biravuga ko kandi hafashwe ibirimo document de confidentiel, inyandiko zibanga zigaragaza imirongo y'ubuyobozi bw'izasarambwe mu gace ka Uvira ndetse n'ibikubiyemo amakuru y'ibyagiye bipangwa. Gusa biravuga ko kuri ubu hagikomeje gukusanywa n'andi makuru turi buze kugaruka tubabwira mu masaha ari imbere muri iki gitondo. Iyo operation ikaba ikurikiye ifatwa ry'abantu 7 bakurikira abandi 17 bafashwe mu mpera z'indwi heze, aho rero bivugwa ko bari gukekwaho kuba bamaniko bakorana n'izasarambwe mu mirimo itandukanye. Aho bivugwa ko bamwe baturutse mu bice bya Minova, Change n'ibice bya Bangara. Abafashwe harimo uwitwa Kandida Officier Resi Bahati, uyu rero akaba yarasanzwe akora ibikorwa bya gisirikare, aho rero yari amaze iminsi ari guhabwa amasomo y'abofisiye mu bice bitandukanye. Aho rero bivuga ko uyu yari asanzwe ari umuturage wo mu bice bya Mutarure, akaba yafashwe afite amakarita ya gisirikare z'asarambwe. Hari kandi undi mudamu, uyu yari asanzwe ari umuntu ukora ibizwi nk'ubu agent. Uyu akaba ari n'umu agent d'orientation, umukozi wa maneko wohereza ubutumwa, akaba yafasha afite telefone irimo ubutumwa bwohererejwe abayobozi b'izasarambwe bakorera mu bice bya Shabando. Hari kandi equipe de coordination de l'intervention y'abaturage 7 boherezaga ibiribwa, amazi n'imiti kuzasarambwe banyuze mu ishyamba rya Runingo. Aba bamaze gucakirwa. Harimo rero wari usanzwe afite depo mu gisagara cya Uvira wasanzwe muri ibi bikorwa. FDNP yavuze ko ifatwa ry'aba bantu bo muri groupe de RTOC réseau de renseignement de l'ennemi gutera icyuho gikomeye mu mikoranire y'ubutasi. Amakuru atugeraho bivuga ko Major Jean de Dieu Bigirimana, impuguke mu bijyanye n'umutekano, yahise atanga amakuru akomeye, aho yagize ati iyi gahunda izibitse intwaro izi nyeshyamba zasanganwe intwaro nyinshi zabitse mu nzu mu ibanga rikomeye hafi y'igisagara cya Uvira. Iki ni ikimenyetso ndakuka kigaragaza ko bari mu myiteguro ikomeye yo kongera kugaba igitero cyo gufata ibice bigenzurwa n'igisirikare cya leta, ariko ku bufatanye na FDNP n'abandi bafatanya bikorwa ntabwo tuzigera twemera ko badufatana umujyi. Buro n'ubutumwa bwatanzwe n'umusirikare w'umurundi ugaragaza aho ahagaze. Abaturage bo muri Rubuyobo bavuze ko hari hashize iminsi bumva urusaku rudasanzwe nijoro, abantu bavuga ko babonaga bagenza mu masaha y'ijoro ariko ntihamenyekane ikibagenza. Guhera ku isaha ya 2 z'ijoro kugeza mu rukerera, abakozi ba kompanyi special antiterroriste ishami rya FDNP rihangana n'iterabwoba bari kuba bagaragara mu bice bitandukanye bambaye masque ballistique. Bikaba rero bivugwa ko bari mu iperereza ndetse no kugira ngo babashe kumenya uko urujya n'uruza ruba rwifashe mu masaha y'ijoro muri ibi bice. Mu yandi makuru dufite nuko uyobora operation mu gisagara cya Uvira yavuze ko hagomba kukazwa ingamba mu gufatwa kugira ngo bakurikirane ibishobora kuba byose byakangiza umutekano mu rwego rwo gukomeza gusenya ibirindiro by'izasarambwe. FDNP yavuze ko iri muri gahunda ya operation de ratissage, igikorwa cyo gusaka no gukuraho ibisigisigi by'umwanzi birimo gukorwa muri plateau de Rukoko, ibice bizabwegera kugira ngo barebe niba nta zindi nzu nk'izi ziri muri ibi bice. Abaturage barasabwa gukomeza gutanga amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano. Iyo operation rero ikaba iba isomo rikomeye ku zindi nzego
inzego z'umutekano kuko yakozwe mu ibanga rikomeye ryahujwe na fusion du renseignement civil et militaire, guhuzuriza hamwe amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'ubutasi bwa gisirikare. Hari kandi usage de capture thermique, ikoranabuhanga ryo kumenya ahari abantu cyangwa ibikoresho bihishwe mu mashyamba. Hari kandi technique de neutralisation silencieuse, amayeri yo gufata inzu cyangwa igice cy'umwanzi hatabanje kuba imirwano. Gufatwa kw'iyi nzu y'ibanga y'Izasarambwe bizatumye benshi mu bayobozi b'Izasarambwe bahungira mu mashyamba ya Home Plateau, abandi bikaba rero bivugwa ko bari kwerekeza muri Nord Kivu. Abasasanguzi bakomeza bavuga ko operation Flèche Invisible ishobora kuba ari intangiriro y'inkubi nshya ya FDLP igamije gusenya burundu ibikorwa by'Izasarambwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru ahari abigaragaza. Ibi rero birahura neza n'andi makuru akomakomeye ajyanye n'imirwano ikomeye yabaye mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bivuga ko ikomeje kugenda yitegurwa mu bice bitandukanye. Turababwira amakuru y'imirwano ikomeye n'ubundi yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero bitangazwa ko ku munsi wo kuwa gatandatu mu ndwi iheze ku igenekerezo rya 2 Myandagaro 2025 imirwano yongeye gutangira mu mudugudu wahitwa Kamakombe muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'aba AFC y'aba AFC ndetse na Wazalendo. Bikaba rero bigaragara ko urugamba rwabaye mu buryo bukomeye. Biravugwa ko mu rukerera ari bwo urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana muri grupama yitwa Bohoroge, ubwo inyeshyamba za AFC izagabaga ibitero ku birindiro z'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa Mouvement Decisive de Libre du Congo MRDC. Iyi nkuru dukesha Radio Okapi irakomeza ivuga ko nyuma yo kwigarurira akanya gato agace ka kabiri k'imidugudu Izasarambwe ndetse na Wazalendo bahanganye, bikaba rero bivuga ko Wazalendo yabashije kwisubiza imisozi ya Kavumu iherereye muri aka gace. Kuko amakuru ari guturuka muri aka gace bitangaza Wazalendo yiyemeje kwihorera kandi irateganya gukurikirana Izasarambwe kugera mu midugudu ya Katana mu majyaruguru, bizongeye kandi mu gace kegereye Warungu. Ikindi gitero cyitiriwe Izasarambwe kibasiye grupoma ya Muzinzi uwo munsi, ngo naho Wazalendo yihagazeho bikomeye, nubwo rero hari andi makuru avuga ko itari yonyine ahubwo yari iri kumwe n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Raporo nyinshi zivuga ko habaye impfu no gukomereka, bikaba rero byaragize ingaruka zikomeye ku basivili. Iyi mirwano ikongera kurenga ku masezerano ayasinyiwe i Doha ndetse anateganywa kuba yagerwaho mu minsi iri imbere, aho bigaragaza ko mu mbanziriza amasezerano yagiye hanze agaragaza ko impande zose zisabwa guhagarika imirwano ndetse no kudateza ibibazo abaturage. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho cyane ku rupapuro rwa mbere mu binyamakuru bikomakomeye byandika inkuru zirebana na politiki, umutekano ku ruhando mpuzamahanga. Perezida Paul Kagame ku wa gatandatu igenekerezo rya 12 Myandagaro 2025 yakiriye muri village Urugwiro Musenyeri mu bagize ihuriro ry'inama y'Episkopi muri Afrika ndetse na Madagascar, aho bivugwa ko Frodori Ambongo yararimo. Aba bashumba barimo diocese ya Kinshasa Cardinal Frodori Ambongo ari nawe uyobora ririya huriro, bari Kigali aho bitabiriye inama ya Sekamu iri kubera mu Rwanda kuva ku wa 4 ku igenekerezo rya 31 Mukakaro 2025. Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga mu biro bye yagaragaje ko u Rwanda ruri ku rwego rwiza rw'uruhande rubi cyangwa se n'urwiza cyane rw'ikiremwa muntu. Ibyibutsa ko bafite inshingano haba muri leta ndetse no muri kiliziya bagomba gutuma ikiremwa muntu gikora icyiza. Umukuru w'igihugu usa n'ukomoza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagizwe muri ari inzego zirimo na kiliziya, yavuze ko gutuma ikiremwa muntu gikomeza ibyiza hari ubwo byananiwe kubaho. Gusa ashimangira ko abantu beza badakwiye kwemera kuba ingwate z'ibyabaye. Yunzemo ati tugomba kwigira ku mateka yacu tugakorera hamwe ndetse tugategura urubuga rw'icyizere, ubwiyunge n'amahoro bitari mu Rwanda gusa ahubwo biri ku mugabane.
biteganyijwe ko ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo byari biteganyijwe ko aribwo inama ya sekamu bari abashumba bitabiriye isorezwa ikibeho mu karere ka Nyaruguru ahaza kunaturirwa igitambo cya misa byitezwe ko cyitabiriwe n'abakirisitu gatulika barenga 2,000 bikaba rero bivuga ko uru ari urugendo rutanga icyizere gikomeye ko kuri Florian Mpongo yagiye yumvikana kenshi ashaka nawe ko ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikemuka bamwe rero bakavuga ko bishobora kuba rero n'inzira nziza yo kugira ngo akomeze ubuhuza hagati y'abamaze iminsi ndetse n'abamaze iminsi bagira ibyo batangaza. Mu yandi makuru akomakomeye hari nuko abarundi basaga 400 bafungiwe muri Tanzania bari gutabarizwa. Reka nabyo turebe icyo ibi biri gushaka gusigura ndetse n'amakuru akomakomeye agaragaza ibiri ko biragenda byibonekeza ngaha. Amakuru dufite aravuga ko ubuyobozi w'umuryango uharanira kurwanya icuruzwa ry'abantu Maître Prime Mbarubukeye yasabye leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose igacyura urubyiruko rw'abarundi 176 bafungiye muri Tanzania mu buryo budakurikisha amategeko kandi bubabaje cyane. Umunyamategeko yavuze ko ari urubyiruko rugera kuri 700 rwagizwe imbohe mu gihugu cya Tanzania na Kenya. Abo bantu bakaba bafunzwe ku buryo budakurikisha amategeko kandi benshi muri bo bafashwe bagerageza kwambuka berekeza muri Kenya badafite ibyangombwa bibemerera kugenda. Maître Prime Mbarubukeye yabitangaje ubwo Burundi bwizizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icuruzwa ry'abantu, aho basobanuye ko aba bafunzwe barimo n'abandi 34 bafungiwe mu gisagara cya Ngara barimo abakobwa 23 ndetse n'abandi 93 bafatiwe i Mwanza harimo n'abanyarwanda 24. Yagize ati urubyiruko rwafatiwe mu nzira bagana muri Kenya banyuze muri Tanzania, bamwe bakaba barafashwe bataragera ku mupaka. Benshi muri bo nta byangombwa bari bafite ariko ntibakwiye gufungwa mu buryo bubabaje no kuba babuzwa uburenganzira nk'ubw'abantu. Ku mupaka witwa Silali uhuza Kenya na Tanzania hari abandi barundi 175 bafunzwe, 87 ku ruhande rwa Kenya, 88 ku ruhande rwa Tanzania. Yongeyeho ko abandi 13 bafungiye ahitwa Nyagahura hamwe n'abandi benshi bitazwe umubare neza bafungiwe hafi y'inkambi yahitwa Nyarugusu nk'uko bivugwa. Umuryango ONRTC usaba leta ko gukora leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu basubizwe mu bihugu byabo batagombye kuba hasabwe ubufasha bwihariye. Bavuga ko ibi ari ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kandi ko Burundi bugomba kwita ku baturage babwo bari mu kaga, cyane cyane urubyiruko rushukwa ndetse rugashorwa mu bijyanye n'ubucuruzi bw'abantu. Iki kibazo kiri kuvugwa mu gihe ibihugu bya Afurika bikomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'urubyiruko rurenga imipaka rugamije gushaka ubuzima bwiza ariko rukagwa mu maboko y'amashusho y'icuruzwa ry'abantu, bakabafata bagafungwa cyangwa se bagakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye yasoje asaba ubufatanye hagati ya leta n'imiryango iharanira inyungu n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo abo barundi bafungurwe basubizwe mu gihugu cyabo nk'uko rero yagiye abigaragaza. Akaba rero abatabariza kugeza ubu inzego za leta y'u Burundi ntacyo ziratangaza kuri ibi ndetse nta n'ikindi kiratangazwa ndetse bikaba ari ibintu biri kugaragara. Reka dukomeze amakuru tujye mu butabera ari nako tugenda tugana no ku musozo w'amakuru yacu. Tubabwire ko Perezida wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko Madame Judith Suminwa azakomeza kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu mu gihe azakomeza kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu mu gihe agiye gushyirwaho guverinoma nshya yizeye ko ishobora gukemura ibibazo by'umutekano, imibereho n'ubukungu byugarije igihugu. Tshisekedi yari amaze iminsi aca amarenga ko agiye guhindura abagize guverinoma agashyiraho abashya ndetse benshi bari batangiye no guhihwiswa ko Judith Suminwa ashobora kwirukanwa. Ubwo yari ari mu nama y'ihuriro ry'amashyaka Union Sacrée, Perezida Tshisekedi
yashimangiye ko agifitiye icyizere Suminwa cyo gukomeza kuba minisitiri w'intebe bishyira iherezo ku makuru yari yatangiye guhwihwiswa ko ashobora kuba yasimburwa. Uyu muyobozi kandi yatangaje ko ateganya gushyiraho abagize guverinoma nshya ariko ko batagomba kurenga 50. Kuri we agaragaza ko izaba ari guverinoma idaheza buri wese kuko bazaha amahirwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, sosiyete sivile n'abandi mu gufasha mu cyerekezo cy'igihugu no gukemura ibibazo abaturage bacyo bafite. Ku igenekerezo rya 25 Mukakaro 2025 Perezida Tshisekedi yayoboye inama y'abaminisitiri yifuriza ubutsinzi abazakomezanya na guverinoma nshya, akimira abatazasubira muri guverinoma ku bw'imirimo bakoreye igihugu. Guverinoma yari isanzwe igizwe n'abantu 54 yananengwaga kuba hari bimwe mu bice by'igihugu bidahagarariwe ndetse kuba hari imitwe ya politiki ifite abadepite mu nteko ariko ikabura umuntu n'umwe uhagararira iri shyaka muri guverinoma. Ntabwo abazagaragara muri guverinoma nshya leta iharanira intwaro rusange biramenyekana. Gusa icyamenyekanye nuko minisitiri w'intebe Judith Suminwa Turika agifitiwe icyizere, bityo akaba ari we uzayobora iyi guverinoma nshya izakirwaho. Nk'uko rero Tshisekedi yabitangaje. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye hitusonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.